Mama kwa baba Emadek TV so se muhu me hade am say nema e koso social media no so na me de abram a wonya ne ba bia I say Emadek TV enne story bi amanya no ye areho bet e ben den say ye de bana mo so mu tie bi na mo de tum hofo guy bi na abe share ne sad story bi wo social media so no me hu ye na mafa sel no ye se me de bana ye ni Emadek TV for ahwefo ye be discuss na me be ka ho asem kakra kire mo guy ne say wakotom ne girl say oni be mafoforo e wo moa ono ani dem a oni ne have sex a oni ne have sex a onu ko pie so no na de wa na oba ne si gige ho no oye ye nema na ye hada ne arade areho ba sounds so esre areho o see like enye joke onya se bia odi agora na se na samia because of sane ade we ya ekomti wada hospital for a month nie still na oguso hospital because okohu sa niema no okohu sa de nti odaso da hospital for a month untimi ne ho nyanto no e ma ne mba fie o se de sanso kra ye ne yakra kese kra po ne se oba no kra po ne sanso breaking the virginity oba ne breaking onu be ma no virginity no nim sex oba ne breaking the virginity and oba na so na like what church and name bia about sex ama ye say wa ba be addicted to sex nti say nipa bi sa no wa ye say no na ase wasan so akofa be mafoforo no ama na ba be hu di a na opeso wuku na na asesen opeso wuku na na aseden ne comment ni bi na media to screen so a wo hwe no yeah nti say na okaye because areho say oba or like ono break you virginity watch how to have sex ne watch bibia about sex no na afi the later wade no wasan so a break you heart say dia ya pa ya nti or the hospital for a month ni a on recover ye out there but 20 me so me hu sa me oh na sad story so say me de ba na Emadek TV na ene ahwefo bia etie ne story ni bi na me musumu fantum hofo because te obi break you virginity na say or kire how to have sex na we are addicted din say nipa no like ebia ube free nchen and say ube jana si wakoba bi foforo be se nipa no ja wusi wakoba bi foforo atimu say yes unya obia nipa no ebia committee obi foforo unya obia nipa no betimi ama wa feel in sex to say nipa na wonene wo ho no nti me hu ni say sa na na ma guy na dwene ho sa na odi akwa da hospital for a month ni a or still no guso da hospital a ontimi emma fie ena me di mu besi na me di mu besi mpacho dia girl ni ye no ana said dia girl ni ye no me pacho so wo your bana say what break be ma bi virginity me pacho menye ne dia girl ni ye ni bi say wan hwe on dey bia no ankoda hospital for a month bia wa akoda ho for bia be 1 year na 2 years nti mo yes ar mo hwe yie especially man mo yes ar mo hwe yie pa mo yes ar mo hwe yie na me di musi mpacho me se hi na yo enne na yo first time a wo hu Emadek mpacho subscribe my na like your videos no na comment na share my why mpacho na share my na di ho adanse che obi so omra meka Emadek abusuako no han so oba ya beje no fel so we no sikatwi ade we na meka pa na amanfo agima chinye no sikatwi ya nji sika bia wa ha no forms bia fele oba ebe ma wonsu adware ne ma wadwa na adi ne ma wonsu anom drink be na be ne ma drink anom ne ma ba bia atena ne asanso ma phone eye phone ne asanso ma phone say je na fa hwe unya ne ba bia I say Emadek TV ntimpa cho di ho adanse akire obi na omra meka Emadek abusuako no ho se na da bia ye no esi eti ase na ya bompaye nya ka che mo say ya eden mo fa nso so ma mi ofie ya eden yapon